Dukomeje kubashima mwese rero abadukurikira ku murongo wacu wa YouTube Misa Catholic TV. Uyu mwanya tugiye kubagezaho rero amwe mu makuru agezweho n'ubundi ajyanye n'inama y'abepiskopi bo muri Afurika izwi nka SECAM iri kubera hano i Kigali. Perezida Paul Kagame yakiriye abakardinali n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika muri Afurika bayoboye crank ya 20 ya SECAM yabereye i Kigali. Yafunguwe ku itariki 30 Kanama 30 Nyakanga kugeza tariki ya 4 Kanama. Iri somo ryitabiriwe n'abakardinali n'abepiskopi n'abihayimana n'abandi bayobozi ba Kiliziya Gatolika bo muri Afurika rishingiye ku nsanganyamatsiko igira iti Kristo isoko y'icyizere, kwiyunga ndetse n'amahoro. Ni ngombwa rero gushimangira ko iyi semina nyamukuru ya SECAM yakozwe mu buryo muri ubwo buryo abandi bakoze ibisobanuro ku mishinga. Nyuma y'iri somo harimo inyandiko y'icyerekezo cya Kiliziya Gatolika muri Afurika y'igihe kirekire 2025-2050. Ni gahunda rero y'imyaka 3 2025-2028. Inama ya SECAM kandi yabereye i Kigali. Inama ya 20 Episkopi ba Afurika SECAM Symposium Episcopal Conference of Africa Madagascar irigamije gusesengura uruhare rwa Kiliziya mu guharanira amahoro, ubunyamwuga n'icyizere muri Afurika. Hari gushyiraho icyerekezo cya Kiliziya muri Afurika kugeza 2050, gutangiza gahunda y'imyaka 3 2025-2028 igamije impinduka zifatika muri Kiliziya. Paul Kagame yabakiriye mu rwego rero rwo kwerekana ubufatanye bwa Leta y'u Rwanda ishyigikiye imiryango y'amadini cyane cyane Kiliziya Gatolika mu rugendo rwo kwimakaza amahoro n'ubwiyunge nyuma y'amateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi Mata 1994. Hari uburezi, ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage, gushyigikira ibikorwa by'iterambere muri Kiliziya, ibyo Kiliziya ikora mu gihugu. Imana ikomeze kubahereza umugisha n'amahoro mwese abadukurikira no kuri Misa Catholic TV. Turakomeza kugenda tubagezaho amwe mu makuru agiye agezweho ndetse n'ibijyanye n'inama iri kubera hano mu Rwanda. Mukomeza gukora subscribe no kudukurikira 5/5. Imana ibereze umugisha rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mu kanya gato tukinjira mu ivanjiri y'uyu munsi. Mugire uwo munsi mwiza, turabakunda cyane. Dukomeje kubashima mwese rero abadukurikira ku murongo wacu wa YouTube Misa Catholic TV. Uyu mwanya tugiye kubagezaho rero amwe mu makuru agezweho n'ubundi ajyanye n'inama y'abepiskopi bo muri Afurika izwi nka SECAM iri kubera hano i Kigali. Perezida Paul Kagame yakiriye abakardinali n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika muri Afurika bayoboye crank ya 20 ya SECAM yabereye i Kigali. Yafunguwe ku itariki 30 Kanama 30 Nyakanga kugeza tariki ya 4 Kanama. Iri somo ryitabiriwe n'abakardinali n'abepiskopi n'abihayimana n'abandi bayobozi ba Kiliziya Gatolika bo muri Afurika rishingiye ku nsanganyamatsiko igira iti Kristo isoko y'icyizere, kwiyunga ndetse n'amahoro. Ni ngombwa rero gushimangira ko iyi semina nyamukuru ya SECAM yakozwe mu buryo muri ubwo buryo abandi bakoze ibisobanuro ku mishinga. Nyuma y'iri somo harimo inyandiko y'icyerekezo cya Kiliziya Gatolika muri Afurika y'igihe kirekire 2025-2050. Ni gahunda rero y'imyaka 3 2025-2028. Inama ya SECAM kandi yabereye i Kigali. Inama ya 20 Episkopi ba Afurika SECAM Symposium Episcopal Conference of Africa Madagascar irigamije gusesengura uruhare rwa Kiliziya mu guharanira amahoro, ubunyamwuga n'icyizere muri Afurika. Hari gushyiraho icyerekezo cya Kiliziya muri Afurika kugeza 2050, gutangiza gahunda y'imyaka 3 2025-2028 igamije impinduka zifatika muri Kiliziya. Paul Kagame yabakiriye mu rwego rero rwo kwerekana ubufatanye
Arikana ubufatanye bwa leta y'u Rwanda ishyigikiye imiryango y'amadini cyane cyane Kiliziya Gatulika mu rugendo rwo kwimakaza amahoro n'ubwiyunge nyuma y'amateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi Mata 1994. Hari uburezi, ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage, gushyigikira ibikorwa by'iterambere muri Kiliziya, ibyo Kiliziya ikora mu gihugu. Imana ikomeze kubahereza umugisha.